nih ngidam. Balian kepupungan. Yang abot tungkat. Tungkat noleh. Adi soleh senja tekan nang tungkat itu gis. Matanya tuh. Kau ke Ci. Bok. Cekengken. Hadi ngidam baliannya na. Liwat. Liwat. Memet begini balian. Bay bungot nih. Oh, maruane cuma aku makan bebeknya. Mate. Oh, ternyata di tongkat ini mata. Jak sabar tangan dong kan. Tongkat sabatan. Nah, apa nih? Jangan duduk pengetokan kuluk lah nih. Wih, Apa? pengetokan kuluk. Bani Pramada kentungka dene. Nggih, Pengetokan kuluk. nggih. Ben mani mati ci. Nah, pas. Di bini di sanur, ada nak ngortang tungkat ini pengetokan kuluk bin mana ini mati. Ci siap bin mani mati. Sap. Adik. Mani mati nih ben 15 menit nih. Si ben 15 menit mati. Berarti malu nanti mati. Ci ben 15 menit mati, ben 20 menit jangan nyerap kuranan cine. Kadena taluh busan nas nih, oyong. Ayo. Nawang apa nih? Nabi nih. Napi niki. Oh ye. Ye ada nih. Tungkat jenang nih apa kaden ci? Napi. Naga tak saka. Oh. Ijo tuh takut. Kadang ci main golep. Oyong, iyan gitu sing ada nak ngugu. Ijo nak kotak saka nih. Sing ada nak ngugu bawa ulang. Nasi peda nak ngugu. Kadang jero balian bola golep nas tiang nih. Niki mawat madan naga tak sake. Tijane makado nak kotak saka nih. Tapi yang nih ngenen Benar. berubah ada nih uling madan naga sak sake jadi naga tak sakit. Niki rasanya cara kedis ijo ada hubungannya nak kotak saka. Ibi masih loma yang dari Kedes. Oyong Lunat. Sorry Luna. Halo. Iya Pak Rapi, nge. Ya. Belum dapat ke Jakarta loh. Iya Pak, iya Pak Rapi. Pasti pasien. Ya ini udah nih anjing 2 udah. Uluk belang bungkam siap jadi caru nih ya. Nge yuk. Sombong balian. Api sabata. Adi balian aku. Penghasilan balian ini. Ada balian urusan bisnis ngadap kuluk. Duduk. HP cepok angon nelpon kudang. Woi, Kumsin HP ngangon nelpon kudang. Wah cepok nelpon sabar. Kutak. Duduk. Uluk. Saja. Sajaan kudang ci api hidup do. Oh hidup tuh. Dan bisa sini dianggu. Si jak 2 mareng ordang balian ajak dokter dan macam-macam Ci. Nih balian subuh wayah. Wayah. Umur nih beratusan tahun. Ada bos muluk nah. Nih akah gigi nih bukan tipesu kan ini. Lengan jenggot ada itu jenggot. Kadang cang akah gigi. Secara jenggot ini. Sejarah jenggot tuh. Bidan, babuk, jenggot ini muntah bu. Nah. Oh, iya muni.
Tukar. Oh. Bo yo dadi main jenggot bapak itu. Lah. Ini Bu, Apa? Aduh. Bapu balian. Oh, bapak. Balian nih. Bapu. Pak Jero nih, Pak Jero. Oh. Benar. Oh, paksang, Bang tadi, Bang. Jani mapan subuh panu mayo galah. Buka. Buka tulisan itu ane uling kloset pang di open nah. Adik kloset ini maksudnya. Anu ke WC tuh. Sing tuh di pintu pemelang kloset open ganti bandingan. Oh, close gitu. Kloset. Hei, kalian apa? Kenane Bu jago. Milenial. benar. Bang nawang bahasa Inggris kloset. Kenane benar. Irago pengang nasing aja. Kenane benar pemesunnya beli. Aman pemesunnya beli. Jadi jero balian di Arab Gija pemesunnya. Arab klot. Pang sing beli jadi ada pang kajo win. Kan sing beli pemesunnya. Jauh masih. Bo open buka. Mau buka. Open. Iya nado pasien nih ngata. Ye. Paurukan keraukan nih. Nah, coba kerauhannya malu coba nih. Oh, gitu. Diragep bang sing pojol. Nah, anggap kerauhan. Nah. Ini malu ien cing idang keraukan, mapan idang melingeh itu. Iya nih, bapak curiga, sebilang melingeh dini nyerot seret. Oh, Sing tadi nganggo topong. Dan Betaro melinggih Riki. Menapa? Baru Sangyang melinggih. Sangyang. Licin dan. Coba. Nah, itu bok dua ke Iya kerauhan. nado pasien. Tinggal koling. Coba kerauhan. Tinggal koling. Tinggal koling. Iya terus. Nah, WA bapak nak. Apa bang? Apa jajak tes? oh, Ya, jah. adi cangken no. Coba bintang. Ternyata pasien sakti nih. Coba bintang. Woi, tukang gambar sedero mau mengeblak bener. Tawang Ci. Hah? Cang ungkat nado tuh. Enggen. Kadang Ci seken tuh. Adik gitu. Uluk-uluk. Adik uluk-uluk. Yang tawang sing uluk, yang tawang uluk-uluk kan ada Ci saja sakti gitu nih. Bang ayo kan pasien. Hei. Dia liunan ngomong. Dia ngomong nih balian bos sakti, ulian teko kan betawang lemu penyakitan nih. Ngomong. Bo dari postur tubuh dari atas sampai bawah bercaker lemu betek nih. Coba. Oi, bok. Kalau lihat dari leher, yang ke kene gelam nih ben mani luas kebekan. Apa? Meli selo, meli jagung, kikih simbuh nih gendongan. Oh, Ini lima ini bagi beri basah. Nah ini nyonya nih. Oyong do bergerak bin. Pangsing kalori ini liu pesu. Rago bergelam-gelaman. Nih madan kanker payudara. Nih pasien emosian kini nih. Ini basahnya bebuh nih. Paling sing boleh per. Kedo saktian bak baliannya pengtawang. Mainah. Jam. Oren dong ngomong. Walau ngomong, bin sakit liung nang. Tensinya naik. Tensi naik, halo hubat nih. Apa? Jangan nama. Maksudnya? Jangan kan di diana menetun nyan tensi. Tuh jangan bang lebih cepat lip makan. Nah, tuh bu. Pergino sang nih, sang bang si ngomong. Ane sing ngomong nyen wo. Uji sing nawang nih. Benar. Lagi samson. Ya sabatan mesin. Balian lawan. Ci sing nawang tuh. Nih boyan pidan ada medsos, nih bo paling viral. Nih bo madan bo atik sembako. Apa madan sembako? Selembadeng kotot. Tungkas pidato terkenal nih bu. Nak ngudiang repak nanyung kajut. Bentuk kita banget. Tuh madan pateh nakal sawang cai. Panglah tangkep, panglah tangkes,
Hei. Ya kelawa. Beri. Melo. Jati ni si Subo Madung ngajak nyaman sini. Hah? Madungan. Subo Madung marah. Ya mesuang jurus bener nangkis cair dongang bener lantas dong ngulung bensin. Do madan pemadongan tau. Pangena sakti. Pangena sakti. Jualan sing saja kita. Yang mula saja rumus kedua tu si mulang jurus kau pakai perabohan di semulung. Penabuhin lengah tuh. Sing man madungan ajak Penabuhin penabuh. pungkat ya sih. Penabuh uli Bongkase. Ni uli Bukit Batu. Ji, uli Irago uli Bangli jojoh. Mawin dajom-ajom cai nuga kena hana. Oh gitu. Yen mone takah, yen mone mirip subebak apa puyung basangnya. Ada, ini jelemo lebihan basang nih. Kolesterolnya tinggi. Tinggi. Kene na, Bu. Ya ada mau kok ini oren. Asal penyak turun berat badan wone gampang. Oh, Ceng-ceng no. Mambuh tiap hari, Bu. samponya apa? Mambuh sing perlu ngangon sampo, sing perlu ngangon iye. Mambo. Mambuh. Maksudnya? Ada na ngomong. Oh, Mambuh. Mam nih mbuh-mbuhin. Po bedek ngajang itu maksudnya. Tuh, Bang, mambuh. siapa yang lebih cepat? Sunlight minum, Bu. Maksudnya? Sunlight minum. Kayak gitu. Tulisan sunlight Oh, menghilangkan lemak-lemak yang membandel. Nih, berlebihan. bisa ku gede. Nenek malu. Mau kita bener mau kau ngajak cai. Sekonen bener ngelah kegelaran madan usada. Dun, Melajian bener ni madan ilmu kebaliangan. Mau takon si malu nih. kini, Bu. Ingin bener. Ye, cicing nawang. Kini na, Bu. Kini, Bu. Mumpung iwo bisa nudur, jadi dudurin. Pangengalan tiang idang lawan baliannya pas liusan Mansasari. Ini maksud Bu nih. Ketagihan ku gede. Dok jang luung mesatah. Hah? Di beneng-beneng kene jadi diajang banyak na gentongan cai. Meremehkan tuh. Iya nih. Pasien can sing ngerti. Nih yang ada jenis postur tubuh ini asalnya balik. Kapeng dado popate hagung bener. Penuh sing nawang. Jak pragat Joko Somong goyo nih. Maksudnya? Pusing ngomong lo. Hei, Nah sing ngerti rago nak di desa di ponok. Cai balian. Balian. Bener masih balian. Oh balian. Oh, Oh balian. ini balian pengeng nih. Aduh, mata balik. Kon cai. Hei. Ijo kadang cibakat tunas nih. Nah, Wah. Wih. Nih madan mirah siem. Oh siap. 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 Di seto gini mayu nih bener menakti. Ketelun bener metapo itu. Man bener tunas nih. Mirah siap. Di pura dalam tunas bener. Oh. Yang nih putih nih. Pura pusah. Di pungpat. Adi pura pusah. Ani putih. Nih di pura dalam. Nih di pura daken. Pura Ada pura daken, pura dalam. Ini yo. Oh, Nih madan mirah banyu. Banyu. Ibu-ibu cocok ngangon nih. Oh. Ubo kucit. 6 bulan ubo kucit adi celeng. Oh, do bangot. Batu akik ke bayang pengamah terus. Bawa gelang nih. Wih. Wih. Adi melengis kini ukuran ini. Jak pesuye. Ciri-ciri anak Yen gelang. aliang di dinas kesehatan. Oh. Yang cara jani Oh. ada sumur resapan. Nesing ada sumur resapan. Ini pengeluaran air yang melebihi, penggunaan air yang melebihi, makanya harus hati-hati untuk anak cucu kita. Dumanang ya ini awak. Gunakanlah air seefisien mungkin. Inilah pesuang ya ini. Cucu apa kerbang wo ben bidan wo? Nah. Ya geliusan satuan cai nih. Cai tutat sing balian. Hah? Bener ngelah dugaan cai sing balian. Benar. Nih mulai patut bakal pikiran main mulai kenjer walian. Aduh! Gini. Kepung kuluk jadi balian. Bisa rebut tabuan bisa deh. Yuh! Kita drama gong putwo kencana. Aduh! Oh, gini. Dia kerauhan sini.
Wah. Nih, Ya Jani. akung. Jani bolawan tuh. Dong abu keris, dong abu tungkat. Inilah ajian tongkat sakti. Pemukul anjing. Wih, mesti ngadekin balik. Hei. Adi bangkit di balian. Hei. Ya ini penyakitan. Irago bisa milu penyakitan. Milu. Tapi lu, ini. Nyene. Pasien lu. Pasien tuh. Pasien gelam biri-biri nih. Apa? Penyakit buh. Gelam kan? Biri-biri basah. Oh, biri-biri basah. Udah pejaten nih. Jangan abu pejati, jangan abu keris kan, Mulai main. mulai ya. Cek malu yang sing abot pipis orang mulai. No. Nadan benyoy. Bani mai ke. Penjadanan nih. Apa nadan? Nih, body bi ajak latihan sing teko. Ini kebalian ingut nih. Bos Raman apa ada itu? Nih Madan di desa Pak Raman. Bos Raman. Bos Raman. Nah, di desa Pesraman. Bos Raman apa ada itu? Pas raman apa kadane? Itu takoni sutradara ini nawang. Wo. Yen ngelah anak buah kekini mola siwo kewa ada di koordinator wo. Urin latihan sing teko, jadi ada tongo sing dawangnya urin wo. Urin, hei. Dia nyaluh, dia nyatu. Dia lemah, hanya satu, dia mata, hanya satu nih. Aduh nih dini. Cagar sak. Macem-macem. Bani mai. Nadan bener weh. Nah, ini ada nih. Ada apa mai? Oh my god. Saud terwakil mungkin saya nih. Sauda. Ada sauda. Boleh. Mulai. Mai Bangli dong. Bangli po. Oh, mai Bangli po. Jelapang wo. Waduh, gitu. Iwo ada nih. Iwo barak. Itu baraknya. Koping nih barak, muane barak. Sing Iwo barak. sujatiane sing Sing man medakon. Oh, nasi sing tepuk kenapu nasi. mabade. Cengcer bener mau jalan nih. Bungut pakai di tangan. Cara ayam Belgia loh. Ini deh. Mepangkang bener. Loh, nak gitu sing tadi ngerodang wibawan padeh. Ya. Gum. Ada tenas palian belek nih. Padeh Agung. Gusti. Jak nat mekruyuk gedel. Gui. Adi kan. Apa kuyok bel? Ulang. Makrio godel di gue. Ulang. Ulang pidan sampai ini memanakan kucet yuk. Off the record diulang. Adi kue. Mamitang lu gere. Mekruyuk godel nembe. Tuh baru benar. Jero. Gusti Patih. Rao tangkil meriki. Wah jerone kuning Gusti Padhe iki. Oh berarti nak mau berlama dan Oh. Irago asisten maru-maru kan sinawang Gusti Yo, Padhe. pada teko dia langsung tawang. Ampura Gusti Padhe. Betel tinggal di biar caksu ces tekara jero balian ini. Oh. Macam-macam. Berarti 4 giga otak. Kamu. Ini kan magogonya ama kelojoh pejalan Patih. Maka juga tak pergi. Ini. Nadak saro di tiang tangkel ring dengan jero balian. Dan wenten tios wantah wenten anak sungkan ring guru. Mudah ning jagat di tiang sungkan. Ledang mangkel tedon kok. Rem pul jang ala nguna mandi tidak hati sesunan di tiang. Di balian. Terus. Ya niki artinya agak basah gitu. Benar. Raja punya. Ya udah sudah balik. Waduh. Mungkin kaki berangkat langsung ke Buri. Iya, alat-alat. Kenapa? Biasa Niki. Ampun daftar wawu Riko. Paket kuda rarah Riki. 5 juta. Biasa ngenten. Pasti segar. Pada saatnya pasti sembuh. Tenang saja keluarga gimana? Aduh. Badesa. Kalu cai kalu monyong. Ampun. Niki nak mau besut. Tenang mantan. Dados nih ide dua Mata gong cutan. Nggih.
yen idana Ki Agung murdani jagate kena penjuru balian apa kalau tunas. Aseng tunas bakal kepaico. Di tiang nunas pang dadi raja. Dari raja. Nggih. Ini goban raja. Dan raja kecil lah. Dibalian, menang bodoh bang tadi tiang ngalir Siap. to lawan bang sing pelit. Nah, Oh, niki nak ampun nih. Niki nak ampun saya ngubat-ngubatin. Apa cai deh? Apa deh? Bebuntilan apa cai? Kelimang majalan maru pesu bungkung. boy, bungkung. Nah. Apa Ben? Ayo, Yuk jalan. Terus tiang iring. Pemargin Gusti Pati. terus. Dori yo. Tasik kejar. 2 juta nah. Nah. Gusti. Hei. Sugera titiang para kanduhe. Wantah niki sane kasenguh balian. Presida pajang namane Dayana. Pokok dulu nih balian. Di kelas sistem sareng kali. Oh. Si sane balian utama sepunika. Balian apa? Oh, asisten balian. Nggih, sampun nemu gelang wastane puniki. Belen di tiang berjalan dipun mipukole sampun ngaturan. Suweje itu Ah, inggih, wasta sampun itu. Apa? Weh, Jangan ngelen aja ngelos. Bantu ngecek, Ngecek aura. ngecek situasi. Di tiang. Bapak mulo sekan-sekan balian. Mami tang lu kira nunas matur sisip di tiang ada tuh aku. Di tiang balian sampun 30 tahun. Lo ngasuh di Inggih. jadi balian. Matut iusan tiangnya 29 tahun. Ye. Pas ngarang. Sampun saking garbo di tiang dados balian. Oh Uling kan. mara lekan ada di balian. Dan saking Wah, tengah basang nih ampun dados balian tuh. Uling mara belengan. Ini nyakitin meme nih tuh. Bapak yang benyol. yen sele kebolong, yen bungut kebon. Di tiang nyujogen kayun palungo cokori dewo. Oh, gitu. Maka judet sampunang palungo cokori dewo dados saya. Sumandang saya. Aduh. Tumen kok puri nangkil benyah bibir. Sampunang palungo cokori dewo sumanang saya. Aduh, mara benar. Di tiang sane pacang aturan. Usada sane mau tak mau. Cai balian kita ben bapak orana. Nggih. Diolas donen kangin kau bener matur. Nin utama pesan perjalanan pang Cinawang. Pangseng yang sangkanin munyi kangin makau binyep sing ada hasil apa. Ati tiang malu. Ulang kena kal name di dua Gusti. Bagong. Penyakit Gusti. Yang sampun sida jangkap puniki pilih becek ide yandak dodong mriki ratu. Ya. Nggih titiang mau pamit kula lagi anak. Apa balian? Apa? Di tiang ada duduk aku. Lah nggih pengsang. Abesek. Putri ngelah hasil demi. Sesungsungan jaga dini di jenah. Yen skapa sida ban bapak namane putri ngelah. Rasa suksemon lah. Sing kena pengelah orang aja. Nggih. Sak maka bapak balian nulungin bumi jenah. Sampunan pelungo cokori de semenia. Mangken dumun dados molah pisan puterin cokori de. Riki. Ini Bapak balian jauh benyol Penyeruan, saja. penyeruan. Nih penyeroan gelang. Nih Kena. putren gelang. Mimpas mati. Mimpas. Inge, mangden menten panjang.
Aratu dewakung puteri. Durus ngadak ngajang dari ki majang meriki. Sudah di dini dogen, Bapak. Ye, pengobatan wangdo cepet harus ke depan. Mano ibu nih nyarengin tuh, ibu nih nyarengin. Ada yang Dewa Margi nih. Lunas Lugra. Tuh, Lunas Lugra. tidak balian. Lunas Lugra. Tidak balian mikir mau tuh. Tidak balian bagian Pak Malebos langsung. Benar ajak lu nih. Ajak dong, lu. nih. Ajak lu do mana nah? Jak. Nyemak nganggo mulia. Artinya mah ngomong mulia. Penyakit deh. Oh, iya. Oh, Oke, dulu niki. Pria Sinta dor mengalo lengkap. nah, Terus. di dalam tuh. Mau, belum. Nak wenten tahap-tahap mana niki? Lebihan takah nih kini. Kap bener diajang idana Ki Agung. Yang negak kapal yang trongos ini lah. Angge memang kenten anu pacaran. Coba cek Dumun. Energi-energi yang negatif di ada sekitaran ini. Oh. Kelon. Nah kengken ada gelak cek tadi. Atuh dan ngerti artinya yang wenten sakit yang di tengah yang di sekitaran itu bawa energi negatif. Benar. Penyakit Menular, gen. menular, menular. Coba. Misi jangkrik di tengah ini. Oh, keras. Si Cici ada nganti nah. Niki energinya keras sekali nih gitu. Jadi bang, Ampun, Pok. aduh. Pok, eksekusi, Pok. Hah? Eksekusi, Pok. Beres. Ini ruangan patogen budok nenenan. Siro budo. Cibo, Aduh lijo. uleng puri jengala. Oh pasti uli bangli padu budo. Ngajak aja maju berkangin berkau nih. Bro. Putran gelas sungkan. Pun uning du. Punya ketengalan Yang balian sati uli joh dawang nak gelem. Aing pesan prapot sing atul ngaya. Usade. Nih aduh udah di balian nih. Yang muel duen dawang. Sing bangun berpikir balian ini bangun munyi. Iya nak balian. Ya bener jadi orang satu. Dia du. Ngaya. Ayah ya. Cek. Nyen, Iya nggak segar nih. Mulut kenten. Iya, Yong gen balian lawan keperkosaan mesin. Weh, Pembantu ya pembantu. deng kena. Pasti ada getaran jantung hati yo. Terus sing ada getaran, sinyalnya jauh beden. Akhirnya saya sakit ya. Sing sakit, aneh sakit dogong istri, bertawang. tensi. Sing mandi jangan tensi, Mari gitu. naik tensi giant. Berdepok masalahnya, Pok. Sampun punik itu. Dari analisa yang tadi itu sebenarnya Benar. artinya ada sebuah ion negatif yang ada dalam diri seorang ibu Hah? menyebabkan sakit pada seorang anak. Oh. Anak itu akan sakit apabila minum air susu ibu yang salah. Susu ibu salah kayak kan? Apa ya? Nawak tidak sugro. Satu nih. Sugro tidak. Ini biasa nih ke penyakit gen ada nih. Oh, gen. Penyakit gen kan bisa gen api. Penyakit gen. Oh penyakit gen. Siapa? Ini jani sekenang ngai bapo. Kelama diolos tapi ning bapo. Dumadet perjalanan bapo presiden putren gelakena boko jati mulo. Apa kena bapo ning ide? Dini ado dipuri. Ampun nang kentang ge. Adi ampun nang keteng nggih di. Jero balian. Lak mau budi, ampunan kendan nih lagi sesari. Sarang-sarang sami ngulengang pikayun. Ngerestiti bakti. Ring itu sari yang dewasa. Gusti Bate itu lunasa Banten. teman-teman. Dan ada bantal. Dan pejati. Dan canang dan. Kenapa? Amplop. Tua adi. Gendeng adi. Ngajang pesan Ampun, balian Anu nih. mah baliannya penyanyi pop. Dari ini. Adi Udah. konser oleh Anu kudu ngobrol. di tiang pajang.
ngaturang usada sane mau utama. Sigri. Jumunin lagi sekali. Rakat pisan pinyungkane niki. Sakali bu kanti gelang ale balian sing ulian sangat sungkan terang gelang. Yen cinga titiang layah tendoh sarang gigi niki. Mulai ya po gigi jalaya. Mejantan Nyampat beden bingin gitu sini. mare cepok jani cikna. Ulang ah. Buktiang jadi. Benang cing redan. Tuh kita wang nah. Nih balian palsu nih. Ngaku-ngaku dari balian. Ale digogon anu cendek asana tuh. Yan puniki Rok situasinya. palsu, jenggot palsu, mantap masih palsu. Yan kewak Balian ini. palsu, Cil. Yan kewak ini orang duasyo ini jelek. Mamitang lu gero harado do wako. Ingkan. Titiang lali luli lalitan. Ada. Tuang kurun titiang usada namo dua gong istri. Adik itu. Duaning mangkin pasah karat. Basah mungkin. Oke, nalasan di lemur. Woi. Botawang pasang gelong mejalan. Sing ale duase. Setone lakar mejalan ngubaden lunasi cem malu pemerajan sing larang telu. Ul, well aku ke metode nes nih. Rabi nih dawang ji. Di balian. Ngawang-ngawang si Ponang. Puniki tuh. Orang Jero balian. duasyo jelek. Ini obat-obatan. Balian palsu kasujati anak puniki wangko. Paman masih lemah toh. Dan palsu cuma dewasyo ini jelek. Dewasone jelek pasah mangkin. Yen diap nak rame gini dan pesu ilmun baliannya malah bos dalam kamar pesu ilmun baliannya kamar. Inang mi kayun cokore makin. Kadi atur belen titiang sampun sekaloipun kauluk-uluk kan balu dipuniki. Wau rauhipun tangkel ini kira ngajang titiang sampun semuni pisan atuh bago. Dua gong sampuna ngakasampunika mabaos. Bang yang titiang rien yen benyang mejantan. Benyang yen tan benyang malik kaliraina. Mejantan nentan. Bang yang titiang ubaden yen sampun benyang oper mesin titiang aturang li palung cokori dewa. Taruh promano nih rarah tuh taruh promano nih. Tumbuh-tumbuhan. Satu nih tidong nih di puri. Wah. Sungsem kayun lah. Inggih wangko. Kayon cokodewa sapuna pira deh. Wong yang namanya mungkin lah. Gedeang hubungan. Yolas gede ciri ini ya. Ratu, Mimi. Ye, ratu. Dongokan sang tomate dari balian. Merekak. Cucat begedi cai, semua sen kelugro jadi ini jadi makan. Topo keraukan. Ah, Bang. dia melakukan. Bok, kira aja boleh nih. Yan kini solah citan bonget pegat wong cina. Ngawak. Gusti Bade. Ini kau tapi dulu. Iya. Ini cekeken. Apa yang ini ben kerorangan nih? Kengken si Benny. Ini kalau kena sendiri. Beli. Pengabit. Awak je lemon. Beli. Bawa makelo kayak ini beli. Ngawak si kerasa. Pidan bapan cang menyangkut yang memen cia. Aduh kau dan cai. Saya nawang. Bahkan dia balik si mau beli-beli. Artinya beli bu imang pensiun nih. Mau kena cia.
Sing ya anu bidan man pesangon bang ya tiang ide nablina. Ben pok cing ngomong nih. Ben cepok kan cing ngomong. Nasti belah. Cukup dage. Lah! Dage. Woi. Joguling bidan tahun 60 kayang yani nu paman tensian. Sing dadi gigi sang ngomong jak orang. Apa ajang-ajangan pomane poman? Kena si panggengker. Mulai kata baca. Iya dong. Wah, kesempatan cukup. Menut. Wadah. Ingat ang nablina. Ben. Dados asapu niki dadosane panggen titiang sareng bener. Reng dijominap kete yasan aji. Keto masih jenengan ngarti Bapak. Dong mawanane janji manggen buku niki. Sapunapi niki. Adik. Bang sing dini meleng-lengan di pancingan. Nyai penyeruan. Munut melut bagong ini. Kiri-kiri. Orang kuyang bisa mesanakan. Ratu dua nglisir. Purun di tiang ngopo muatur makin ring ajang. Yang sapuniki kewilangane kadi mangkin Ratu Bagong. Yang dados tunah titiang iring dincapang mangkin. Malih serada bakti lunasice ring pemerajan agung. Sangkaning punika minap wenten pemargi, wenten dawuh pemargi jarga sida, wenten usada jaga ngatur ngayah meniki kepuri Ratu Bagong. Paman murah. Itu masih paman aja. Cici handok. Kaikat dening tresnan kalah. Ora setuno lajok bakal Sido dan Sido manlah ngemargi yang madan pancu seciti darmaning Prabu ini dijengah. Saja buku atur paman. Ada kegodaan sungkan buku jani pianak. Mirip nih yang ngon jalaran. Sing dadi insap, sing dadi tunu, bakti nih. Tekian itu sang yang pramuka, pemekas betara leluhur. Inggih Ratu Bagong. Nah yang sebuk itu, telah bakal ke pemerajan agung. Turus-turus. Bakal nunasi ce, ring ide betara mogi. Sido mau pice kerah aja ngen pemekas tekian jaga ke paman. Ini patut waktu. Inggih sapunika melinggih cokorewo iring malih ring purian baos ini. Adeng, Bapak sing idang nutup pejalan wayan. Tuh dole Bapak moyo tuh, kutanggi diwang. Sing idang ngepung. Menjaten wayan ke hijau ya nih Ben. Angsap direk Bapak. Iya Bapak nu ingat nu hidup Bapak nih. Bopitong dino jani. Hah? Bopitong dino. Ke hijau. Uleng tuni semangan cangitahin telagone. Adi senteke dua komputeri. Semayo wayane ke Juno ngiring dua gong istri kita hidup ya nih. Apa? Oh, benar katungkan. Dua komputeri. Loh. Wayan. Aduh beli angkat sajan tiang ketunduk ngajak beli di Mending ya. Iya dua komputeri. Uli tuni wayan menjanji kone dini ngajak dua gong istri kengkeng kone tuh. Kene nyan beli keto masih wayan. Man. Iya napo kaden ane ngeranang. Ido dua gong istri sungkan rakan. Hah?
Cuma wenang seng sida keduno ngajak wayang. Dah ngai-ngai bas mareni kena ido dini. Aduh, tekau di dini beli dewa ratu sing ngidang matangi kayak kajane. Yeh. Bukan warga misteri. Benar wayang. Beli. Dia ngeleng ayang. Yeh. Weh, dengeleng. Kata bang itu Menjadi di jodoh warga misteri. Ida di pekola mang dogen sing ngidang matangi sing ngeleng ngerenganggo. Sake walak kene na yang. Bibi sing ngidangnya nang maklo dini apa ngerangang. Bibi nang lain mengkap mana. Bang Ida keduno ngajak wayang. Segitu beli. Kan kalian diam. Oh, ini bangsa hati-hati kawayan cuma orang gitu kan. Nah, begitu nanti yang hitung malu aja panah, enak. Ikan mirai bila dini. Kalian bibi. Nah, Beli. kamu dah mau. Mukmit benar. Kami malu ya. Kami malu. Warga misteri sing teko. Itu saya wayan patut nasi hijau. Pangengal nyidang kecunduk ngiring daging istri. Uli duni bener mengastawa bang gelis kena gitu anak kiki. Nanti cie bengong. Iken. Oh, ubadan warga misterinya. Dagang magam. Mabot dari balian. Idang yang ubadan. Aku angon ubad. Antos gini maluna. Antos dah. Kelah ya. Wih. Ayo kesan panah Ini godok ke bisa kau ubah. Ada apa ya kalango nanti. Ini saja menah aku gitu. Dewek lantas nudut sama ai kamu kiput batis. Jebrakan keliling kau najaan ramane. Imoyo kade mau kutang duri. Sidang duduk penjalan yo. Tinggal deh. Ye. Aduh. Mi. Ye lah. Berak sing madayo. Apa nih? Tadi Bapak mirip nawang. Lama cangko. Lemis ane pesuleng awak canget. Sing madaya Bapak. Dua kini saja si godok kemanjani. Kengken cara aneh ngatur. Kepuri tangkelnya kepuri. Bener godok kan. Sing ada nak nguku bener bubuan. Mengken-kenang. Ada imeme udah kemu. Ini biasa. Ngajak kamu. Meme ngajak. Ale meme pak. Oh. Ale meme. Megodokan. Meme ini. Di dia. Oh, mana tuh? Kengken apa? Pas mai kamu ngelima ya sing ngoyong-ngoyong imo-imo kade mukutang duri. Ya Tuh. Kengken ning wayan. Weh, nak bagian nang meme juput tua. Kok boleh tuni yang panak cangelik yo takona. Ya. Warga misteri asungkane. Orang yo. Dua istri sungkan. Wah, tuh. Dua istri ne selesai aja cening itu Kenapa? Nak ianya aja iyang ne. Ianya aja iyang. Sing jijik aja iyang ne. Duh, Dewa Ratu. Aduh, yang wih. Nih milu ngeling, milu. Ijoy, wang di tiangu. Nek. Tapi anak kekini ketagihannya pos tengah. Godogan. Pos selesai, duduk orang meme wayan. Dong gaya nang meme lak di bumi nah. Misi mundur kadi gelam nada. Godogan. Dah benar, soma ngajak dia lemong, ngajak manusia apa gue nokan itu sang nata ratu. Mau mada-mada ada ane tuh. Naknya aja tahu. Dosen nak marah bungut sih orangnya. Aja wak godok pasti dongkang alih naik marah cocok. Nyen percaya. Asal ada buon si aneh kelan nabo sengnya kakene. Apa ben kalau menjangkut.
Datang opa. Cai mulo sing metilas sang ibu ada di jelema. Bawang borin bapak. Nawalak. Saja gitu. Papa ngundang bareng opa Cang. Nyet sing opa. Kenapa kalau masuk oma boren plek ngaleh lah. Emplegan, bocok enang. Ye. Nawang ngoban pelaga bocok, ya saya nyamplagi dokang aja. Ban ci, mataan ci namun penyantong tipak teh gedean. Ya ne man nguyak jadi cangkam beda doang bisa dari tipak santok. Bos pada agian. Kene lah mena, tang sing canggen orang gitu, takonong yo dua gong istri, kewalo, dua gong istri nak sedang tungkale, kami dangu baden. Ye. Ben. Maaren ageh dadi nabi, jani mabot dadi balian. Aduh, begitu cang macuk nguci nenek. Deket mana ke? Amat tewah mah itu. Saya. Sia bulan yang itu sia bulan. Cang sing dan melengang kata kok. Sayang, sing tawang sayang dah di jelemu. Abad didi deket tuang. Meme nawang. Yen terang itu dipuri sing mungkin pernah aku ang balian. Udang balian mirip subur rari dan bagong. Sing cai boko godong lah kan nyegara. Apa pelecang tulung Apa pelecang tulung? Pada saya memang ngoret, ya nak nage tulungin. Datang hilang. Luweh saja kena wayane. Ningah munyin memen. Pitutur memene mecelep kena wayane. Saja nak yang tuas kena wayane lah karena orang ayar yang ada dua gong istri. Nede malu meme metakon. Menapo sarana ngapo lah karangon. Ngadu sekan mak bang meme. Meme ada mana jangan segala penyakit radang, segala penyakit berat hilang nyangge. Sakit radang, sakit ginjal, sakit stroke, onyang ada itu hilang. Aduh udah lo. Ada. Kengken tebo lo. Apa nih melengik kene ya? Lamas jangan Lamas awak ceninge. benar Ya, Iya itu lagi itu ane pesu ulen pauku dan Oh, uli wawa yo ne. Punuh-punuh kaya ngono ne ubat. Ya, Buka beliang masih nawang, sing uno itu. nyak masuk akal bi. Oh. Yen ada nak tua gelem genit kadang ngale lengis halu. Lengis dikajak lion majo lelasan. Bener. Nyak lengis godogan sing itu. Aja. Dah, sungkaro masuk akal bi. Tegarang malunya nawang gina. Kene ya. aten jang kemome aten jang Weh, dah. Mimi sing setuju cening ke kepuri. Oh. Para Makanya. para ngajol cening kamu di pemedal mau kesiap dah unyang. Oh, gitu. Yolas dong. Bang, Mimi lakar ngatur kamu. Ini ya. Bang, meme kan kamu. Awayan ajak bapak di rumah malu. Ah. Kalau tetap nasi cia di sangahnya Walau barang-barang. kene nyan yan, yen Ah. mulu saja wayan tresna tekening Mimi sayang tekening Mimi mararamo. Dole bang Mimi nya na. Lo Mimi waspada nyan kengken Mimi dipuri nyan. Yen keto cang bumangan tos meme Ajak anak na. Dos menang saya. Nah. Ya. Belang nah, belang. Nah. Mirip suwo panamayo. Ale kang bumi ini mirip. Dumadak seh hidup sang yang pramukawi. Sang kaneng ninyan. Menadi ab jagate lakar ngemelah. Paling melah. Begeson lakar ngaturang tamu kepuri.